Dang ha kini ki kendiat sngi ki balade ki kinhuan seng balang haringkat ka kong bindas em lalet banjurip ya ke surak na nongpo sya umden ka ba 8 kilometer ka berishi benta ka projek surak nongpo umden Sunapur ha ka ba kilalap baya ka te ka surak lala ban kho tang dagi kti na kalyang uba meral bon em MLA ka nongpo ulami sya khamat ban ken AA halor ka nia haba kren chikilat pathai khubor haka arpu pratare kulaling kod araja arpun rio uba meral bonds em ula banjer baga kam kalong ka bet babiang banamar baga de ka project ka bahe kindan bet kijing duna ula ong bana ka por sya ka por ujujurep ya ka de ka surong pat haba kren haka baye de ba ka benta ka badan ka jing duna ula ong baga de ka por telang bat ka beneng ka dum kloy kumta kindan ki benta baga rong kam bet bha on record nga kwa ban kren ya phi long ba jong phi ka ne ka por ba ka kam ka long ka ba bit ka ba biang ngan ban biang si sin ka kam ka long ka ba bit ka ba biang ban kwa ro ban kren ya kani ha ka project ka ba la he ka ba kum kitu ka jing jorong ka jong ka dan san pu pra kilometer pon hendrus pa kindon ni jing duna hang nen tai kendiat kan sat por bo pentre ya kene ka surok jorobat umyam kene ka saulan for lien ru akan mau kan sipun ki jing duna por bale ki hompai por bale ki nala ka jing sli kha ka tu li hadin bala dep ka project nang ta por bale ka sob grade por bale ka rong kidon kumway na song snong ni jula ban ni ju pentip sya ka company ka pentre ya tu surok tu por ni ju pentip sya kana hai ni ju pentip ya deputy commissioner bat kilale ka badan kam bat ka surok ka ya bet ka ne tu wat la bala le bahakat turu agi por liur bagi bun kali ki balek te ka kho ga du hi nom dan hire ka project ka ban ne sirta haga bede bat ka tu surok jong yang turu ki popon ki benta kala amne na do wati kendo nang ta ki kendro nang ta ki ni ki cross drain mut ki humpai ki box kolbat nang ta sob grade pan le ba do GSB and dia ka term jong kludi ki khot WMM wet mix makadam ki khot la ai ka ba rben ba la roll ba la le ba ka tu kada la de rong la li pej na ka por le ba dan ka sawan saka rong kili arkut ya ka rong ru ka kut ka ba nengkong ki khot ka ni ka BM ka di bituminous makadam bat ka kut ka ba R ka ba kidang le menta ki khot ka BC bituminous concrete ka tu ka ba penjili ba bat nga suban ai ke jingero ya kontraktor bola pentre ya kene kam dahar construction ba kilale bahai ke kam bat kila pentre ya ke kam bat nga martin ban ong ba kinla ban pendem mde ya ke por haswa jong ke por lembat ke jing kerpat na kalyang jong akum MLA ngol ong ya ki ba ngihap ban le kloy gini surok marba ki pak ba kila jenjar galik kawan dengi kwa ban pen state ya kam kidon du jing seng gi bahaya jing seng sinat kan hablang presbyterian nag belang catholic ru jing seng jong zone 6 kan don dis to be time but kwi gi khamtam nag banta jong ki pak ba kinong lek kinong wan ki ba lam de kinong rep kinong pang khana school kinong lek nong wan ba kedi gi jing don kam ka ba kerki edo kata bat ngasu kemen bo kontraktor open tray klem da sange ya ke kam boro siliur tray kendro ki pompai ki bati ki boro siliur la tray ta kadau menta ka kam kalaya chat almost bo pi mene badi bat ka rong ru isa stang menta ya badi ke tu ka BC bituminous concrete ke badi ke balande finishing menta ru kila palat yang 100% kasa sama steng menta apo ne Januari la ne first week Feb ngatai kilala pendem haka pedi bad itu imat ibadeh apo senong plasha menagani kidon ki parlok ki bala lek yang tu
kilap ngan itu ipina kapo sa kapo orang julik inspect bad itu ibentaru ngilalap ya ketu bad ngila keren ya kontraktor keren ya ke departemen bad kila kular bakin penbahagian rectify ya ketu marba hakijing tre ya kam ile se don ki por rapor telang ki ki ka don ka benta hak bi tre teng hadu sandru buje teng ladum ya se don gi jeka ga bakarong kam dei bah kam yo bat bah gi don portion la de line square foot south square foot sun square foot menang benong ga kum area kila bandon gum ta project ka san pu pra kilometer teng trai itu kindia nang tu la nei we ar jeka sang ne hang tai kila bandon ki bukum kita ngilalap itu tuh haswa jong tu alap kadang peni kadang ong yaki ti ong tu kensa rectify ba kensa le kata Lalu tahu lekin tui ki palba bahabalap badan ki jingduna ki ben pentip shi ki bor break mi amman pensniu ki contractor trei do ayap nakabanta ki jingba jingmiat te ngidang sudah one pay asngi tu te kalau ada mi no kum tu te upat ba yang so bisar kata ngam don i ngan ong ayu kata ki don ko hok ban lek ban pek ban jingok kata don hi bala ban khang kata te kadi ko hok ni ban pek tang molong ban ngimde ban dalek lusa than magani kadi ka ongoing project pida de man ke project kepala dep melayat menta kat to kat ne banai ki snem e daga du kita ka por long bat krem menta dak bron kam jungi depan pen semua kum ki nong chong snong ngasungo ban ai ka awareness ru kum we ni genong mikmat syakri berit bagino ka bagilap ikino kino ki jingduna ya ki skim sarkar project sarkar gide ban penting kelam ding ai ding tho kelam de kangi le ye kendu ban pen sngo gimde banda penmi than banda pi ka kata ka tarnish ki image jong kelam de kontraktor kelam de departemen bang tar ki balaya tre do yam teng isne te nyuma ka mele kata dan re ngena ban perkhat ba ban ngi scam bupat ba bubun balang sutu khamba ki bayat man ka sni tu lenti kan susu ado kan no ka sniu na kolong torti ka kap tengah kentu ya ki pai ba ya ki news channel tu long ba jong phi ba subha le story lit chaground lit bit officer se wan nam ni alam gi ri bom tip technical issue bom tip ya ga beneng kendo lit bit officer lit bit ki bri gi bit pha pen i ya ki kin batai ya fi le story ba adu sedang te bukut tolong gumno ka kam syong daga kali pin susu ya jeng long ka kam akwa ba pin le amta namar ba teng gi kum ki pat ba la ne ngam ong e pat ba tang khandia ngut ka tu ka ne ngi klet no ya i khandai persen i ba i kenau ba thek teng isi persen la ni seteng persen i bom long tingi penhe ani itu te ngi klet no ai ki ba ki ba ngila sup kalit kawan kum ki long snong te ke jing kentu ke jing kerpan with due respect haduk di caption ki news ru teng ai man hagane te la pau ba te torti ku ta terma te torti la long ngombol asniu lut ko surok bor silenter ten re kam long ngom ta kidan hi bentang nang tang ong pi ki jing duna ki don be don bala biang lut na dong sedong 4% pi manoi ban la pen biang lut don ni tang bolong ni haban wan hagalenti jong jing bet ki jing keren ban pen sngo ban pen sngap kata ke ke ba kongsan haduk kata te haga bede berkatu ke jing mi men katu kum emle dengan itu ipi ka intention ke jonga kalong ba ka kam ke di bendep kulo yidin bu sanction ka kam di bolong ka ba lada ka kam ka sniu hadu kata di manga wan kong ban pen keren ya kene kum mangala jule ro bangalap katu ne men hagane ong ipi 10% ngala keren bat kila rectify ti ja itu timing di sing asni din melej manga te ki ayu no kuntu te nginom so ya kata kum kinong mikmat ngilong din chendo alter ya kata te kerpat jung hadu kinong song senong ro ki badan yang harus surok wat nom penduk lane blok ya kanala kala amde ga surok ba la amde surok senong ro long ba kanala ka don ko ga yak nyarut ka surok ka khamne ai pi nang da plus sa ka we ka jing ne jong surok
kadai wing hab ban limit ya kajing yat jong ki overload drop tega surok ro kumbu kren ki por belada kini ki state road ki biya ka pavement ga jong ki lasna na kamta ka load ka bakhandai ton pinya ki kali ki ba live ho ton te sano ba pli kan rat kan chan du surok kan sni kloi Ti kalong lengma ta kan okay lengma kan ni project ka pilaya dia mentau ho piong ba ka stretch ka pelacong kadang yang nunu ka jing bakla ni ka jing bombit bombiang hatu pila instead pa dia ki ba kin kamlong ada ka na pik ba swagai haswa ba kin ya chakmat pa na du bas dang ni kan yang bolong ping la lum meeting la dep ban and stop kamlong ko mentau kadang develop pa dia kini la dep Okay, ha la lum meeting ilaya kren ngala khot yeki ngala ong yeki bat kila rectify ro yekata bat mentah gini ke skill ngeselit biang hi hadin bangawan na ketu ko bar hadin yung ketu bami ketu ngilale bat mentaru tang hakini kita yo ngese penbet biang na kamta penlet dohul stretch ketu na kapor berengar dengan ngas kasenong jonga gadi nang tu ngayat bi nang tu dan ki cap ki badam de bet officer marwe ro ngasa iyang ngasa pet haba ngalap keju pentip ng pet hang ne temlong kata ta terke na do property kendo mana keturu kidon ki jaka ki ba dang rit kar komti ngasa iyang ong kaneti su company su bagan kam kelut umta ke kini gidi ki belong unofficial ki bangi ya na kapor sakapor la bunsin Andre officially haba ju pentip ju gelap thai kabor yang tu ke sisin lano mde aman kapor Andre ya gajing persang ban pek te na kapor sakapor kumong ipi 4% dam la biang da ka persang ro kijing tunang ne yang tai gidon be hi ting haban ya lang ba kam tan mengin ensure hi ba kadi ban long ka babet ba biang ba ka ban nek kan kaso kata de kijing tumu Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya